Zdravo ljudi, evo nas u našoj trećoj epizodi Skyblocka, naša stranica Fun Action Bosnian Games. Danas nastavljamo ovo od prošle epizode. Evo, prvo smo nam idemo. Snimamo opet sa drugom, to već sve znamo. I evo da krenemo. Stvarno ovdje brzo da ima parastu. Mora dalje. Hvala ti nam spas koji zapljeva. Dobro. Tako. I to ćemo ovako sve pustiti. Pusti. Ima jedna naziv za ovu rupu ovdje prokletu. Ti si bolest. Evo ga. Neki granica raste. Stvarno. Još malo fali. Što misliš da mi ovo ovako skinemo? Spasi nam. Aj, ovako doći. A ne moraš, to te vam dobro da. Dole u zid. Ja, kako ćemo se penjeti? Jednog doma ovdje se ti nema. Evo spalamo na jedno. Dobro. O, super. Ne. 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 I nas. Nešto nam se bilo izbacilo, ali... Eto, nestala novica, zašto nismo popio. Aj, spasi nam. Hajde. Kaj izbaci nas, ja sam pošao da pokupijem i jedno mjesto. Što si za mi ovo malo radi? Jes, jebka. Jes. Uspjeli smo. Pa imamo još jedan mlači posađen. Jes. Ne. Ne. A što je morala spasti? Jes. Sad bi imali 3. Ne bi imao 3, sigurno je spala na ovo drvo. Super nam je ovo. Kako sam to sretno ovo jest. Šta bismo sada mogli da Nemam pojma. Malo uredimo kuću, jel obasijamo. kako će nam ovo nisam vratio ovo? Da bi se to čuvalo. Zdaj samo malo uđe često. Uzmi 2 ove baklje. I malo da obasijamo. Da postavimo ovdje oko ovog. Možda ti brže rasti. I O, jes lijepo. stavi gore na kraj Evo, negdje. kud. Eto ga. Evo koliko ljepše. Sada ćemo da... Da mogu sad. Kad se nešto? Ne, bug. Ne. Ne smo vidjeli, jesmo rekli. Brzo mi se reći. Evo nas. Šta bi sada mogli? Ne možeš negdje posaditi. Misliš ovako, samo da istavimo, ali ne može. Ja, malo cvijeća da spasimo. Otišla vam neće ići kad su stavili. A to vaš ovo neće. Čekaj mi opet krampa da još malo kamen. Vidim sada ući da vrati. Ovo su zadaci, vam ovdje upišete kosa, crtica i c i izađe vam zadaci koji treba da radite. Još koji ćemo uspjeti. I to ovdje ponovno se zadaci. Stavio ga po sebi.
Kada stavim, ne znaš. Nismo. Treba nam znači da skupimo 64 cobblestone, pa ćemo nešto da dobijemo. Što je pa kamenni pikaks? Ne znam kako reći. Ne vidite kako izgleda. Skoro pa uvijek lopite. Nadam se da vam nije dosadno. Da ćemo završiti ovaj epizod, pa ja ću vidjeti. Ajde. Opet sam se ovo što pokuću. Naravno, kasnije ćemo da širimo još više ovo ostrva. A co možeš završiti? Isto postoje. Kamen. A sad ćemo da vidimo da smo uspjeli da... Sad ću izbaciti. A ništa ljudi, onda to je to od ove epizode. Vidimo se poslije. Ćao.